Yaranesheje yaratsinze niwe turwanira intambara. 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 Yaratsinze niwe turwanira intambara. Aramegera mu maso mumenye imanga arayitaganga mu gitura bababera arazamuka. Yaranesheje yaratsinze niwe turwanira intambara. Aramegera mu maso mumenye imanga arayitaganga mu gitura bababera arazamuka. Twinjiye mu mwanya w'igitaramo rero. Twinjiye buri wese nagire guke. Mufunge neza cyane kuko ibintu bigiye kubera hano rwose umva ufite igikoresho cyagifate ndabona uwipendo yabiteguye umubateri nawe ariteguye icara hano mwana icara hano usobanura ibidasobanura murakazi. Wow! Niba warigeze ugira inzozi zo kuba umucuranzi, iki ni igihe cyiza cyo kuzikabya. Biroroshye kandi birashoboka, ubu byaciyemo aho uherereye hose ku isi ushobora kwiga gucuranga gitari na piano. BKMYS yabazaniye uburyo mushobora kwiga mutiriwe muva aho muherereye. Twigisha abana n'abakuru kandi mu mezi make ukaba uzi gucuranga. Dufite n'umwarimu w'umuhanga wigisha abifuza kwiga kuririmba. Abari i Kigali n'ahandi namwe muze Remera mwige gucuranga no kuririmba imbona nkubone. Abarimu b'abahanga barabategereje. Duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Twinjiye mu mwanya w'igitaramo rero. Twinjiye buri wese nagire guke. Mufunge neza cyane kuko ibintu bigiye kubera hano rwose umva ufite igikoresho cyagifate ndabona uwipendo yabiteguye umubateri nawe ariteguye icara hano mwana icara hano usobanura ibidasobanura murakazi. Rwose tugiye guhimbaza Imana, tugiye kuramya Imana. Hari umuco twagiraga kera nyine twabaga tumeze gutya twahuye nk'abana b'Imana n'abarokore tukaririmba amakorasi ndetse n'amakuru yo mu murwa agahita amanuka. Amakuru yo mu murwa rero ntacyo bamanukiraho ntayasigara ntayakumira. Hano gufata biremewe, guhanura biremewe, mupfa guhanura mu izina rya Yesu. Guhanura mu izina rya Yesu. Rero ni ibintu byiza cyane, ni ibintu bimeze neza cyane, bigiye kugenda neza, ndabizi cyane byiza cyane. Hari umugabo ariko kare wahoze uruhuye. Nari ngiye kumushakira kure kandi ari hafi aho ngaho. Hari agakora soza aririmba niba ngo yaranesheje yaratsinze niwe turwanira intambara. 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 Uwo mwami yaratsinze niwe turwanira intambara. Yaranesheje 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 yaratsinze niwe turwanira intambara. Aramegera mu
niba warigeze ugira inzozi zo kuba umucuranzi, iki ni igihe cyiza cyo kuzikabya. Biroroshye kandi birashoboka, ubu byaciyemo aho uherereye hose ku isi ushobora kwiga gucuranga gitari na piano. BKMYS yabazanye uburyo bushobora kwiga mutiriwe muva aho muherereye. Twigisha abana n'abakuru kandi mu mezi make ukaba uzi gucuranga. Dufite n'umwarimu w'umuhanga wigisha abifuza kwiga kuririmba. Abari i Kigali n'ahandi namwe muze Remera mwige gucuranga no kuririmba imbonankubone. Abarimu b'abahanga barabategereje. Duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. I
Mana rukundo wanditse ikirere nawe umufashije wategereje nyama Lela naso nange I know es Enova Elas Enova Tuzamuri icyubahiro cyawe Usangire neza dufatanije n'abakerubi dufatanije n'abaserafu dufatanije n'ibizima tuvuze kubera hanyuma simayina neshange doma turagushimiye kuduhaye umunsi mwiza turagushimiye kutugiriye neza turagushimiye kunejeje imitima yacu turagushimiye kuduhaye uyu mwanya turagushimiye ko icyubahiro cyawe Yesu nemeno ngedra bayishano sima n'ubu kirimo kirazamuka habwa amashimwe habwa icyubahiro shirwa hejuru senawe menoma tuzamuye ibiganza wakoze byose turabizirikanye imirimo yawe yose uniweza ngengana tukwaye inashi nawe tuzamuye ibiganza tukwaye icyubahiro shimwa kuko we na menoma ijambo kiguhere mu wakukumira neza komeze amaboko yayisone baya kandi wongere uvuge abantu bawe reka wongere ukuri kuneza mu mitima reka umuntu wese ahemuke kuguha umwanya reka imbaraga zawe zikore imirimo n'ibitangaza reka buri muntu wese yakire kurengerwa nawe kandi none n'iteka ryose imirimo yawe ikomeze kuzamuka imbaraga zawe zikomeze gutembera mwuka wera ukomeze kugenda kwiyuta ubicano ukomeze kuganza utegeke hirya no hino
yakire kugira haleluya yesu ashimwe cyane mumeze neza yes reka tubasuhuze inshuti rero mudukurikiye muri uyu mugoroba cyangwa se iki gitondo cyangwa iki gicamunsi bitewe n'aho uherereye dukurikiwe n'abantu benshi batandukanye hari abari mu Rwanda hari abari muri Afurika mu bihugu duturanye ndetse no kure yabyo hari abari muri Amerika hari abari muri Europe mu Bufaransa muri Belgique muri Hollande muri Polande dukurikirwa nyine n'abantu benshi batandukanye mwese turabasuhuje cyane mwe mwahisemo kubana natwe muri iki kiganiro nitwa Bike mu Yesu turi kumwe n'itsinda bita Holy Star buriya ni inyenyeri yera cyangwa inyenyeri imurika byiza cyane rero ni inyenyeri imurika turi kumwe nka groupe y'abaririmbyi turi gutaramana iyi ni indirimbo yabo cyashya nziza cyane bamaze kuturirimbira nyine imeze neza kurushaha nujya kuyireba kuri YouTube uraza gufashwa uraza kunezerwa n'abantu b'Imana n'abakozi b'Imana bahamagaye bahurikijwe n'Imana gukoresha ibyo twari mu gihe gisa nk'iki ndashaka kwakira umuyobozi wanyu kugira ngo mubaze gatoya wenda kugira ngo abantu bamenye iby'iri tsinda ubundi rikote yitwa gutese uko nabivuze niko wabwira abantu gato mu munota umwe iby'iri tsinda maze tugakomeza hano hagiye kubera ikintu bita igitaramo bantu mudukurikiye hagiye kubera ikintu bita igitaramo kabisa cy'amateka cy'amakorasi ya kera tugiye twageze ku gikumba biraza kuba bimeze neza cyane ntimuze gucikwa yakobo bravo Yesu ashimwe wakwigira mikrofone ukibwira abadukurikiye haleluya ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu nitwa Mike Mugwaneza ni perezida w'iri tsinda iri ni itsinda ry'abaririmbyi ntabwo tumaze igihe kinini duhagurutse ariko nubwo ari gitoya twamagabe n'Imana gukora umurimo wayo w'ivuga butumwa mu buryo bw'indirimbo iri tsinda nk'uko mwene data twakirera bivuze ryitwa Holy Star kuri YouTube channel iryo dukoresha ni Holy Star Group iyo group ni biri mu mpine hanyuma ni igihe nyine cyacu kandi tugomba kugikoresha nk'uko Bibiliya ibivuga dukoreshwa iby'ubutwari n'Imana kuko twemeye natwe kuyitaba ndetse no gukorana nayo tekereza ko turimo abantu batandukanye Holy Star ntabwo ari itsinda rishingiye ku idini oya n'abantu bahujwe n'Imana basenga Imana haviramo n'ibi byo kuririmba bitewe n'uko Imana yabishatse hanyuma turimo abagabo turimo abagore harimo n'abakobwa ndetse n'abasore nk'uko mu bireba babashije kuboneka arahanga ndumva tubahishiye byinshi kandi Imana izakomeza gukorana natwe ndumva twaba tuvuze ibyo ngibyo Imana iduhana umugisha yes Imana iduhana umugisha ubwo rero aho ngaho nyine kuri YouTube channel Holy Star Group nujya urabona indirimbo maze gusora n'inzingahe ni indirimbo imwe ni indirimbo imwe yes murumva rero n'umurimo mushya utangiye cyangwa se watangiye kera ariko kubijyanye no gushyira ibikorwa byabo hanze nyine by'indirimbo bitangiye ubu rero barabifuza baradukeneye baragukeneye kugira ngo mufate mu maboko n'izindi ndirimbo bazitugezaho murumva ko n'abantu baririmba neza cyane